Whaatalo whātu telefola Radio Samoa le nei fwoi tae au alo maia o talo le asfareile. E o atu i le se fulu afe tangata ngā lulu e le soifua malolo ina wa ioe, e solo te te ma e fōlinga mai e whai tonu lava le taimi o le awha a te te le le Omicron. Lua aso le te e wa fuafua nei mo le amatanga o le masina fou, ma o se whai unga wa whai e le uma o le se fulu lima masina, e le iai lava se taunu unga manui o feutana inga na whaia. Silia malefitu se fulu kulupu ese i totono le soifua malolo ina e au fiei contact tracers ma ila tolo so esu ina siakil COVID potu so esu e. Ua ioe o le au umai lea te ma e mua le aso whao mati so o ai le aso se fulu ma le valu ma e ta ilua sfulu whai tu la le umi. Ma le minister soifua malolo ina Andrew Little e ui na ia moa i te ena lo na sila fio le te e ana nafi. Na muli ia to e whaatalo sanga ina District Health Boards ina ia whaia se ngā yo i ngai awai ne i tau nuu nei te. Mai le PSA po le Public Service Association ana nafi o le mawala lalo tutongi le leitu langa tau ngā luenga ma le whaia tutu sau tata ngā lulue o le mafua anga leo le fia fio le to tele ma ua pā lota i te. Toi titi afa o cases o le Omicron, o tangata o le sitala I lalo le District Health Board Accountes manukau. I whaamaunga wa ripotia o le onos fulutolu pasene o cases mawe au kilani to tono le fitu aso whaangata I le aso lua o le vai aso le nei, o tangata le sitala le Accountes manukau DHB. Mai se tasi o suel pulenga le Countess manukau I tala le tio New Zealand, Dr. Carrie Jackson, be a ma le to atasi le tangata mai le se lau lua se fulu tangata, ua maua le Omicron. Ma a fua fo I le pasene o tangata ua umatu I totono le pulenga Countess manukau e whai lava si tele ngese le whai numero o tangata ua whai atui, wha atusa isi pulenga whai tu maloi au kilani. O le isi tu e maua lunga I tele le lamatia ma vave le pepese le Omicron ona o le to atele o a inga o le sitala I lalo le Countess manukau. E mai a inga to atele tangata ino nofo I le whale tasi, ma o le atili sawa ai fo I leo le pepese o le wha mai. Ua langa ai ma manatu o le toe wha atutu a drive-through ma whaia nofo anga wha apitoa mō tui o le booster, e pe ona whaia mō Maori ma Pasifika le tausanga tālu ai. Pei tai, o le whaingata o le taimile nei, ona o lea ua whaisi sawa o le Omicron. Ua silia ma le tolu se laua o ngai au fiai ma o nga amata ua ua whanau I le whaamai, ma o lea ua whaaluaina le whai numera na amatai le nei vai aso. O cases whaamaonia mai nei a onga, e le ngata o whanau, ai whaapele au whai ngā luenga. O le to atele o whanau e o mai a onga tūlanga lua pei o na yeile se lau iwa sfulwono ana nafi I le tae au. Whaatusai le na o le fitu sfulwono sa iai le asonga fua. I totono ni usila atoa, e limas fulu a o nga amata ma kolisi maululunga I limas fulu ma le fitu. I nei whaamaunga o sa waiwa a fia le tolu se fulu pasene o a o ngai au kilani. Pei ta ia le o mawhaiona mautinoa po o fea lea e pēsia mai ai. O le vavealu I lunga o lau whaingo a o ngai a fia le Omicron e le o se tālai whaate iai ai mai se o le alava na e a o nga le taimi wa amata malo a mai ai le saua o le Omicron. E le ai se tali le lei mo le au te e Wellingtone pe a le usita ia inga wa au mai. O le ana tusi tangata e le o fia ta ia lo pui ngol COVID a nga I ministasi nia. E whaatalo sanga I nai sa late o fono tanga vave. Pei ta imel fofonga le mauta o ia fo il whaatona sili o le komisio ngā luenga le palemene. Trevor Mullet e le ai se feilua inga pe a le ave e sia te avale o le opolokai a wala ma whaia se fuafua ngai fale le tu mau. O le so o se fulutasi ia iaso talu o na te I lato neolo I Wellingtone. Mai Jacinda Ardern e le o toe tā ua o se solo te. E se mai le te I Wellingtone makalai e stete o le fo I wa whaia fi nau ngā le council a Marlborough ma le te e wa wha mau popo I Picton. O le asafa atonuina le council tangata o lo te le whanua I Nelson Square tāpe na ese ana nafi. Pei tai, tāne le lima le awhiawhi na whaangata ai o lo tutu lava fale ie mai iaile to atele. O le whaamuta o le polo inga o lo whaamalo se eitu I le COVID, o le mata upule o lo alalanga I le to atele o I lato nei, ai mai le pale mia, e iai le taimi e whaamutai, ai le o le taimi le nei. Tala mule mule o le tae au? Ua whaamaunia wa iai leo leo wa maua le COVID o lo ngā lulua I le ofisa tu to tonu I Wellingtone. Whaamauninga na poe le I whaamaunia mai pē to afia, e na o na whailo mai ua na o se vaenga I titi o le au whai ngā luenga. O sui ala o whai ngā luenga wa maua leo wa whaanofo I sea whaatasi ma close contacts. Mai le so upo le ofisa, e le o haafia I au nanga masane le ofisa, ono I lato wa maua le whaamai. Tala na o le tae au, manuia le nei aso.